Karibu sana wakili. Ni mubea. Niosa mwana nikethie edukisia ondema kilungu kitu cha silo wakati. Na kwa alama matambisi. Maimane sito mondio nitawa Anthony Nyingi. Ni mtaalamu wa maundu mami yao. Na bado maundu makonetie vya sala. Na besa. Mudhanani wa mondio tina timanithia mwithukisia kuhusu nzia loto na kwatia akakwata taito ya kitheka ini kesi la inayo ina tuikania kana inavya kana inanangika kwanza yote wenze actually ba bandu bamwe na leile kwisa kokolya nondo yuba une bandu bange na batwitha atweke bindu ni okethia ningi mbanga to yuka kana omundu aitha makaze sindu syake kana akolyewa kwanza ni kwitha ana kese simbingi ukaiwa kibeti chakwa chagwie chagwa ila tatho kwani chagwa mpaka chagwa taito ndidi seithaka na chathina kukoone chaise ayo tesa kwithia waina stakabadhi yake thaka chakuna ne chaye mwithukisia omunthe wakili eba atutabia yayu ethe wani wabe wani taito ndidi ethe wano mwatho kwani na kibeti chagwa sindu chagwa mpaka taito ndidi yayu to kwisa kumia ngiba na ne yaye na ne wanengiwe ukwa document imwe to na ata si producer wa once and for all. Haya wakili kwa end ututake through document ni timita hata ito did then the lion anasia no la mwena kitheka kwa ula wena with the either the sitwani yake bayundula utadili na kitheka chukana property la the sitwani yake kwa winda the document yapata muno kana ya maana muno ila yatu eka maybe ni ya nichukutumi panenganitwe zea ila mundu tona kwati ya kwatenge na mituki ndo patonekane kenda withi nundu ni ya maana ni waende na kumitumia kwa na mea udito ila timita Land Registration Act 2012 section 33(1) ni nenganite zesu in case ekapia taito ekapia kana certificate ya lease ekapia kanoeka kana ekodwa penzi la mundu tona quality kwatia nikenda akwatenge zieno yambia na linda ikonia kwa apply kwa registrar wa lands akunenge taito inge au nenge taito inge kanonenge certificate ya leasing ndio atio uwekawa registrar ya ka itina wa kwenda ya convinced kana ndigwo taito ino either ni yaite kana yoyitwe paike senda bena documents ile ikoneje kithekani kimwe nduwe ya ni makosa with the anieta confusion kwa wila wathi mundu wathi nekenda apply kanela wathi kwa apply kwa register nengo taito inge pesi ndilo inda ile to produce kindu chambe ni police abstract yes neba ba wendo report owe maanisha ndi beto about ya OB na abstract OB ni latimita occurrence book ni short form ya occurrence book nebo penda pa documentewa occurrences sio ndila siedewa kana mundu ala on the market ka nebo penda mundu akandikithia maybe title ya kwa nikilie no kite nina mota mota ya kuweki huo naenda nisia title no niope mota ni diuto isu inda ya ndikito katika occurrence book no na occurrence book vikuawa ila wandikithia bu nimosho kaingi ukaiyo minio ofisi nyongo wa polisi ila wandikithia ukandikio yu police abstract ila wenda utonya nengwa copy yaku copy lengi dhiti wa polisi leleti kwa kube ne kapujire ni information ile ya maana ila wandikithia katika occurrence book police abstract yenu yaandikawa etina wa konenga ofisa wala mwethi abubu either original
copy yaku ya kipande original kipande chaku kana copy yacho kana passport yaku bado niwalete kunenga ofisa usu namba ya title isu namba ya kithaka kila cha indini wa title isu swina kana niwalete munenga copy ya title etha maybe no na isi title original na ndrega isu ni kwa wa yewe insia copy na uthi na copy isu ni utumika wa munenga sindu isu niwo kwandika police abstract ukende na document ya mbele inda yende kana wakati ni wa replace title ile na yes wamina kuandikewa copy no ya wamina kuandikewa police abstract yeno uenda ukaika kindu kita land search pa kwa lands nikendo kethia pena kindu kio thimbitisha title ino ukwenda replace we no ila winayo ine yaku na masitwane maku kwa na records ila sema ofisini nono ndwesa ku replace wa kindu kitekona nya kana kichaku katika records ya serikali wamina kwiko wenda ukaandikiwa kindu tuketa statutory declaration ni wakili ino wakili linda anengeto mwana wa kuandika ungua section 33 sub section 2 of the Land Registration Act 2012 nuinda wamina mwelesi wenda kusuya statutory declaration nikendo kwa title wengi itina ya kwa ila winayo nuinda yesi kuandika yuko yuna umaba ya police ndina abstract yes watu ya naila kwa mbothi kweka search kwa lands na neka search na kwa ta search ya kwa yukuma ba step ilenge ni uka kwa wakili yes yitu abika kwa wakili nkenda wakili ya kuandiki statutory declaration yino kwanzia la ya ilite nundu ni wewe seni hakimia amino kuandikia na inu yaandikawa ikanita simu kisia inu yaandikiwa mundu la waite title yaandikiwa maybe ukatuma kana kaku kana ukatuma brother waku kanango la mwene muandike nula mwene onena title nena ye kana nana ngikia konya yunde thio kulia ya yethe akwa inayi ethe akwebo tiwe nake ukitomotethe maybe kwelesi lakini kenda withie kula kundu kula kwa sign nyo wa sign nundu masito make nimo me katika title wamina kuandikiwa statutory declaration yesu itambethia ngene ya kusia form ni form ya kwa apply in the unit wa title tina kwenda ni wakwata police abstract ni weka search lembo suwa kanewa andika statutory declaration indi ni wenda yuko kusia form ya kunengwa title wengi maundwa wenda utono kunwe wakili wenda utono tethewe maofisi wakili kendo kethia nimeenda mela isangi muno kwa kunundu maybe ndwa ikenge kandwa makonenge iwakili tu yabo kwa eka ngwelulu choba ini na uindake nundu kini nona kiibwana na kingi nona eta kiitheni ya nende mande ya Kenya the what title ndidi na ume replace ibi ya numba ekwitwa nikiwo yaita weka uka replace ukakwatenge na mama balua mazukulu ukethia yuti unena beka na kaina mabalua ma form 4 kana pe mutumia taze no mundu ne watwikie mutumia aina mabalua ma form 4 na ni maaye kwanza uta kana no mabiye numba documents sia gusia pata sia kisomo ni sia biye numba na mundu uzuno thina na ndesi undu utona kwika yuna yo no pesi lwobu kwa wakili o mundu akesa kwithi langia na mabalua make o mokoni penzi ya ku replace mathangu mamba isomo in the certificate ya KCSE KCPE kana ya university penzi la sia litakwatiwa na nikenda maybe mwithukisi atika muchanganye ko ni tofauti tu tiki na ni asuonge niona tikitoke mandia muthenonge
nikenda tokatelesya mwithukesyo la kwenda mibiria na thinosu lakini enzi aliyobo enzi aliyobo yunengete manete we mwithukesya ndobya butikoka na wakili atuelesyo ndu yutona kutetha kangalekoni siyo akati sioke bakwa title deed wamina kusya form ino in registrar ni wambe ya process ila ya kunenga title ingenio katika documents ila we nasyo sia police abstract kivande statutory declaration ni wasyo kao kati sienge topisa toto teta atwa passport tulatu passport colored na in case ikenda title ino the ya company nondo company sinda si allowed go on property with their director ni mama sign sindu idi nondo ni mama enda me allowed ni mwe ya ku transact kana ku deal na property ya company kateka on behalf ya company nondo company yenda ni legal identity kana ni mundu kimwe ya wamina kwenda usu sindu isu na registrar no inkwada pasio ka apaka wakindu tikitanga settlement we ko tikendo cha umunde na unendi kwata we ni kwa thikwe kwa gazettement yu gazettement ino thekawa nikenda Kenya mzima kila bandu bonde kenda mukenola wenda maybe yakwenda omana kuhusu kitaka chuchu kutangazwa amane kana maybe beta ito na ye na yendo replace wa beta ito na nangikie na yendo replace wa nengwe nganyanganya no apply it uwekawa nikienda pake sombo kokola nundu mundu maybe ni okengana lakini yake kengana na weoka paitangazo paimaneka pe mundu ende ya kwa apply kana ngwa title lo kwenda kwa apply ati yake process yongamela bubu kwa wili ya ni requirement patangazo katika Kenya Gazette na bado no veke wa maneshe nine ange ati soma at least yobikia kila kona ya ndi la Kenya maneshe ni tele tasyo Daily Nation ni kano Standard kano kazengti yenge yo mde ataiva yani soma kila bando de jitu nekenda wevi payukola wisa kumboka peko petelawa medana miongo tandatu notice yeno katika Kenya Gazette ikuwa medana miongo tandatu nikendeta maybe mundu kwenda a complain ya mwana nyuso isutemia nemia yana medana 60 days su ni ngeyele kwa maybe ukasya title manabe ipindela litakwatiwa ikimea ondu nenganitwe ndukathi pala be wakili kana officer wa lands ulikomea uye miendoyu na unayo bensiele nenganitwe itavinduka itino amene no miongo thandatu pa confirm wa bende wa imundu maybe one raise objection kana ba imundu one lea kanone pinga kwa kikamba nengwa title inge winda otonyo nengwa duplicate ya title ile na duplicate kwa kikamba ni kindu kipya exactly takilake na yi mobiano mobiano kwa kikamba wanengweno with ya Naomi to me netino wanengweno in case title ila inaye teka kwatikana ni requirement kiemwe yao utwaile una report ni naye usarende kwa registrar nikende canceliwe nundu ki mia kiteka kimwe kielita ino kina title mbewemwe kwa kujeleka kina title imwe akeda thisi twani ya mundu umwe kwa ukagile kwinda ukadia ukakilia no ndio na kwata title ya mbe
not yambe no ndo na replace ukonela yambe batikani ya kana maybe yo kaetewa kama kana baladi mwali totwa isu yambe ikakanzolewa. Okay, nikenda ikese kuwete confusion. We haya ila taito ya tukania kimia ni tituthasia mwene taito ino ki nutiketa caution kwa tueleze caution kwa kikamba ni chao kwa kikamba ni KCA kinda kyongamiti mundu hero kethia ndata ndaindaviana kithakachu ndaindaviana kithakachu na caution winki lava caution yenda ethe patonekana ikeke wana process ino itanambia yani wenda akwiki ya ofisini weba caution ino thikia wa maofisini mawakili. Okay, pe documents la mawakili ma prepare na ile kwa ofisini kwa wakili yute unena. Yes, ngakwe wakili kithaka kiecha kwa MBCD nienda caution nikenda kumelela buo kambumbani kimeo caution ino nda isi yokethia maybe ono taito ino yenda ona isi na neo siwe mundu ungi ukethia o mundu onda tumia taito iso maybe kuta na ukombo ethia kana kwa salon nundu taito ni tumika kukona maundu taso kwa uno sio maybe ukalio tukane wase taito itambia yambe ukethia ni caution na endi kuma bubundu ambia amondo alangi ma kwa bulaya kwate taito ya kele. Okay, we mwithikise chuna cho cha caution ni asendu ikise ni wakimana na oila kithaka chetho na ngusa niso chetho na ndetokethia pepa timu ikwenda kukimese cha bina na still na kwa nongwendo kusemba okwisoma ndaki yacho tio required kana tio requirement ya omwe akathia keki caution yethe wande kwenda kiite watenda vinda nitambia yesio la yonga masia transactions yonde sia kithakachu nikendo kethia maybe by mundu unesothi akataka na ka transfer ya mundu onge omwende na kusani. Haya jini twabika bukwa caution aya peki wa caution kwisela kula kwi wakili peki wa caution ende niwo mundu wenda atona kwambia process yeno yo replace title ila na na sindu isi onde ni kwa wakili sindu isi onde wendo ko ni wemetokena laisi thima ofisini mawakili ndukali kwa mundu okyango wona nya wakili ti kwa wakili wena igwe mbeneto kwa wakili na ndukali maybe mundu okya nindo nini nda ama ofisini maitheka ambia kwa wakili ati yonzi yesundu na ela sia yonde na wona maundu makuwa kunewanesa kana wa kuna onde nesa no ikwata taito patena thina. Haya ikoeka kwaeka ni kulio jingi ona kutwika ye kalata yute yela ila mundu wase taito ndidi yake na patumela thina wa mibaka paumela thina wa mibaka kiukite taito ndidi nikithimawa pakalia kumbuka thina wa mibaka petengemia itekai ipakanite maybe kana ni utumeka ta reference. Okay, nuilia maybe ndwendo kwata size wa kitheka number 1 lazima ambe yao thima number 2 kimea kanona bado ki logically diko nenda niwe mwene kitheka kila kipakanite na kikiendo thimo kiendo kusiwa wailitolea kana kiendo tumeka ta reference point wailitolea. Okay, no waile kutethesi ni wailito kutethesi okethia ngusani sila siebo katika itheka ni siathela mwithikisia une sila wakati kiokoni cha muthanani wa umundi wakili witu twinake tiamba kuosa kambureki kidogo na tuisioka ba ama kulioni maku palainde yute kunena wina wanjibu usu wa kunena yemwe kwa yemwe na wakili witu baba na kuye baani bo beta wakuokolea mbai baani bo wewa tuka kothesio ndeto ukethia tila thino na inawe mwingi yuti unena beo bandu tonda kwisila ukewa o maundu maku ni masoba ino ni mitambo ya kamemeka enenda tika tinda we ni thiasu nitusiokethetie
makuweni na mazako ketwi na mwinge nikisese cha kumwithukisya NFM wani wa mukamba NFM wani wa mukamba uende kwithukisya amuka na ene va NFM. Anyway, yende yuwe chonjo kabisa masani tasu. Nuto anakwithi wa wine kulya yaku bine ya bandu. Nuto anakwithi wa beki ndu kita kuelea baya. Ende wakili wakwa chonjo yu. No tuwase simu noti mwonsa ile. Kenda dhanda tukenda NFM alo. Yo, zamba. Fara. Ithi twamukanesa. Kona mukanesa ni Kibwezi. Kibwezi wita wa ata. Nito wa Kilonzo. Asanda, wakili wakwa ndinake bai kulya yaku. Ndiye ndo kulya wakili. Nina title ya kwa. Awina title ya kiata. Sasa nina title ya plot ya kwa. Na ila plot ndipigia ibinda kwenda kumithosya. Na kwa tambaya timbe ani munenge niko byake kesachi. Binwa zya kweka saji pe undu tono temba ukenze ida no abindwa ende nazitwa kana nini yekauma from the izitwa jela ya yakwa undu tona kweka witinde binda kweka saji aya ni kulyesyo wakili ando ingine metha na kabwila kawe no kethia wite ya mundu kithaka akakwia kanenge itaito ndidi eno ngambe kwika search winda ya kithaka angine metha na bua wakana ni nenga na taito ndidi eno ikathokwa wembe Pagua ata bua kili. Kimeo. Mundu la wenda authorized kudili na title. Kana kukunya maundu mekuhusu title. Nula isitwa yake. Ya pita katika title. Kwa mundu ukwenda dhoa. Nenda kukitakweka confirmation. Ya kana niwe mwene kithaki. Kana niwe mwene title ino. Onoka mwene kakopi. Payundu. Wesa kweka amunenge photocopy photocopy aka confirm payundu wesa eka ogethia no indafia na undu itaito ipya onoka leo munenga title not title copy yayo no munenge bado namba ya kitheka ni utumeka kweka search kwa lance akakitonengwe namba ya kitheka peke yake kana namba ya plot. Yes. Haya shambiki witunga leko sia Kibwezi ndo nenga ne namba ya plot peke yake. Uziu kuthoa nuko thikweka search. Wani wa mukamba low. Hello. Hey. Hello. Yes. Ndiko wabida wala juma wa Mwangine Peter ekulyo yako. Yana goja Yine na geleka jabo ha. Dai do ndizi alikile yone. Ani ndo jebila kimene gedan ndo ndene kangata. Itaito ndidi ithangune ya nangikie yo angaliko emwe. Kana completely yonde ni ya nangiwe ni kiwo. Ya nangiwe tete ya. Diga lega mwe ni lege uje kikaza la video. Leni ona yo. Lakini ngaliko emwe ni ya nangiwe ni kiwo. Kalega we ya nangiwe kiwo. Paile kwikwata. Ligana wakili ndia. Mwangine ne bakazikeo. Bakazikeo onde wakazikeo bayi. Aya, asante. Wakili nayo ekangutavyo nageze zizwe ange makete tobindesya. Madule mataito ndidi be nomba menasyo. Taye unewe akwenda floods taito ndidi mbinge sionde singweta kiwo kunwa timothethiata. No sio. Otondo taelesya akambia process yenu ya ku replace title ilamba nangeko nundu etha ni ngetikiwo pema nisha pesi nduime katika itaito ite osomeka na sile na si someka siombe kwa wona kenda endota nikenda withia process ya transfer license no sio akambia process ya ku replace title esuyu sutaelesya na ende tina wao akwata taito mundu lo kwenda endo mote imote ya na imone se taito engenio kwao yunda ndatilaka samwaka tebwa au nauta oibwao we oibwao okay lakini no nake no isu lokotho nake nukwenda ndenda kindu kitheu
kitheu kwa wewe no kwenda kindu kitheu kindu laito na wona ya kitheu ni copy new na new ndi witangete kigu kwa una museo akende na kindu kitheu ne kende la be mundu kumotea kende motea patena buya we kango tabia mwethukezia umunthe ba woni wa mukamba lo wae wa mugaka na mukanesa ne Bernard kuma koma tiliko ndiko wewe to Bernard aje asante sana ndiazi otukwetie nesa twina wakili nimukwetie nesa kule ya kumbana diba ti usunge nenda ukulia hii ugethia mwina kireka cheni cha susu wenu na nicho siwe na maanga osimenu na nondo meno to ugethia moyo ndola muto na kwekulilia muto no tete kata mosi ata mosi kwanzira siwe sitani ando meka onanga na itara so kio nanga no kireka nanga muwe ondo mundo to no tete che muwe na kireka vandu akaima na aima alikaimali jeta katicho kina eta itondite sieta soma sieta soso na mali kama likita mekalita pata miaka yana mena miaka kalibu nyongwa tatu wakili wakili kwa ende kwa tusungie niwa ona kutwika yu ino ila meya yakwe soko tingwe chei ukegwa mundu ekala bandu miaka mbewa ne wa 20 ndokila gwapo izino meya ila yakwe tingwe chei hoteline anyway bauna baba bwa hata nipenda mweyo na katethesi mwithukezia kamuthesi ni miaka 14 wekala bandu ote okulwa no te osumbo we mundu na pai mundu kukilimkane kwake lakini huwe kaleta bandu wakitio nengwe na pena taito ya mundu la munengie na maybe no kwenda ume ni wailete kuma nundu nengeza akitito kunengwa atumienda nengwa mesi nena option yenge keka nenge to amesi maybe and that transfer diwe kiko kama sietwani make lakini edhama title yo isietwani ya mundu la wanenganite kwanza ya utumia tukwikuoka ama nengete matume ndiko na bali kwenda pena ngusanisyo na bakenda pena ngusanisyo kele atito kwenda guma mwethu kesi osu no liubisine wa wakili na itetheka mitokio kwere ya mundu lo kwenda kwemea bune wa uma na maybe ya etongolo ndwethi ya uma ni serikali nundu ti kwake nundu ti kwake aya ungiagambia hai kisamba na wakili hai wakili natumanithie kitheka kitena title ndidi kimeo pebinda zinenganitwe ya thela kikatwika mali ya serikali ni Charles engaliko sia bandu beto wote ithekaila itena title kana itakwa title nisiati ya kintu kigeta education process iko ni wa title kwenda itakwa title kuyunenga serikali kana mundu yoyote mwana wa kosa kitheka kiteta title kuyunenga serikali kana mundu yoyote mwana wa kosa oyuti unena ithekaila mpinge Kenya nisite title na no siende no tumewaniene kwa uwe yundu mekwa ni asuma kabeno kila mailete maybe kweka ni makambia kwati ya zela ya ilete mundu wako atetaito haya asante woni wa mukamba NFM alo alili wai mukata wina wakili twa mukanesa Angela na kwana mukanesa kana mbo kutungia mubea mbe bula kamwele na mundu lai mwanse ndo kulia wakili nye nikaleli peke kana ujera najula atewe ni musewa imu munona ni wenda hospitali ela na uye kitheka chumo se unsu hospitali ni wendie kunenga title deed yake lakini we saidi ani na akiye mundu one process ya kuatia ndiesi usiju kosa title deed ya mundu wiki ya mubuko wenda nayo ne uye na akia lakini tuende muse yakwa ila muse usu akuye mundu andeke thekae kaitatu muse usu la wakwa yuwe saidi ya ndio ndumika ula wibone muka sana yake na hii process kuatia nendana nenda kuja wakili yuba undo na kuikata
nundu nienda kitheka chakwa kina taito na musewe ni wendio nenga taito yake ni kana ni atia lakini wasaithia aimu muno nyina atia amandiko ala mwandika nie chucha gwe kaitatu meobo mevo. Asante ende katuthiko la kwe wakile etha ndena ngusanisyo muthiwecio wa kwalia kule etha ndena ngusanisyo na family la ya museho we ya mutotia menidi kwambia process ya succession nikienda process ya succession ya mina kweko andu ala miuti kama administrator ni maka munisa taito mamumese taito yu athikula kwi wakili athikula kwi wakili amutethesi etha ya matiulea ni process walite kwikiwaneti na wapindo itethia samwa aikwata taito inini we mwene ikwata taito na family simbado ikwata taito na sindula cia muse cia murutiosu cionthe ciipindo wasiuka masitwa ni mando ala mebo nikenda withie pelaisi moko ciongamia asante ni asianjala ngaliko saki angine watetheka wani wa mukamba hello hello Kisamba yes wa mukata nesa nenda ukulia hii mwitu asiaitwa weka familini na nyai wetiwei wele kuwai wasia ya nyake mwitu asiaitwa eweka asiaitwa eweka hata sianiwe na imwana na ni weweka na itwawa ni mutwae na baitiwa mali ya inyake nya kwani wa kivetila kiku haya wakili ekuli ate yugu kethia peke beticha siye kana kamwe na nikele tuna nikatwa iwe na katwa akatia mali ku kulia kana kuwe na right inheritance nenga we mundula wa mundula watiwa kana mundula we twethayo kwa wetha inyake maybe ni wanengetwe share na we mwana la wepo na haki ya kukwata share ya musei usi wake tikiendo kiu nidia menda maikusanisia ni kiendo meo nidia thani maminie kwa ana shiela ya nengetwe inya andu ala meo poitha ma ango make makamwita makamia share no ya inyaku na kuma undo niwe wepo ni atwika yaku haya NFM alo ni ba iyo zile madara kuma kuma jeni mulele sine kula wakili pangela kanye juu bamu bamu tumia na ibetile na yubu kaoka twa najue twa yu na jaji betile ku tala jaji ku tebele hizi chate tu ya dei na mwange maje mataje ni mataje taune yu tebele twa ayo weto vitamino jicha na ama tuma ku ya matoko takilage veka matoko takilage veka na mete ya marina taito nditi na ito huyu mthemba wa atile katuta ukwatiti lakini wakili uketha wa kwatiti omusungela bandu pebo ndi na iwa weta ya mundu kutakitheka na ndwithi alama ata maina taito chwe kinyume na sheria mundu lo kutakitheka wale kwenda ena taito yacho ngendo la watho ukethia woni wa taito yake patena mathina kuhusu siane kwenda sia weto kada kwenda nisia muskusu nipenda ame ya umbinge na akini ndamena ngusanisyo no mayo bisino wa wakili makaile sia yuindi you story yoyonde akuma bubwende maitethwe we haya paani kwaja NFM alo hello Kisamba nye amugiara itete amugita nesa yiwa kwile wakili na jamu utaje azimo kama mo kireka bandu azimo kama ekata mata kireka bandu moka mata kitaka na mata mundu la watewa ati oto zabe awake
oga mutabi yakiteka badi tateto tamsobu yakasi na pandu bakwita pande cionthe mogoti makaseta kama manekana mejanire kana dekia atikwita tabia wake na wakatima na ciana cia mucii ula watekitheka yalalamika wethe apena malamisi mawacheketeka kila ite wateni takinene mundu wate keteka kinene mamatikuikia no mundu ciakwata wanekete tuitonditi naci chana izi le yake tekete tonditi kitima wengi na makitete kwika kwa information mbele majini kamba tububeka wara wakili wa kwatia kwana tuthesi kwa tuthesi tina ukwatia yo wewe aje uta musiwa kwa roketea mundu keteka chaya no tileka na ata aya mundu la watewa mayuka mekito timana ela tebi yakana na jimana ela tebi yakanda umundu esembanya na ete akotaje for example ete yakwa enengwa taitonditi tuthiombola ona bathimwa na yakanda tio bandika wane futi siana ata kana ni mita siana ni bandikiwe maandiko asu aye andikite tazi yu for example ndani ka kwa tete komwe na tete ka umwe mundu la watewa wili andikite kana tamati mawe ndani kinene ngambela wayu uitewa lakini utithia ni kinene thani komu utithia ni tae komwe na nusu na mundu zimwetie ne mungwita sabi yo kezi na bandu ba mwata sabi mungwata ni mondo ke jamwe ku mondo ke lo bando kanewa eti kwata sabi yewe ke dimi tekele ke tekane semba nyana rito kwa mtu ke nengwa na aliko le ke timwa ya ke tekele ke rito liti ke timwa ingi ko ni bo kula siata ukula jisini na kubele ne kwara aya wakili wa balainde wa kwatelia tiambia na pointi yao mundu athoa kindu kila kiuteo na athoa size yola uteo kwa thola mwene okwenda etha mwene kitheka eta komwe mundu lo kuthoa lito thoa komwe na thipa thoa hwa ko ciomwe wakati ni wothima kitheka kimimbi makathima na ndwithia makosea ndwithia mundu lo kuthoa anengwa tasieka ile ni mena mwana kana kimia ni etekelie my confirm measurements na si correct kwenda title ino umia kwa hiyo maana shikana ne watewe title no suma ndwethia sangi suma sio na errors kwa ne baile kuka kuthimwa pako ni fami wethe waya ye komwe sina twikie komwe na nusu ata okay na ikethe we sie bewa ye komwe la manewe neta ni sia ile to correct mwendo wa kuthoa kati wana komwe wake la wathowie kwa hiyo title no correct yawa yes kwenda pena title bali umaanisha thika la ina makosa yathe mama nekanie mepo pena room wa ku correct ikathika correct wa okay na tio mundu yoyote uniotho wa kitheka kana uniota kitheka kana nyumba kana ploti ni thitwe ndithingilela muno tukumana na maofisi mailio pandu pena wakili na wiko nienge surveyor maofisi malansi nikenda withia maundu mak minded nesa na ningulili kana witu nengelelia maofisi asuma utandithia waithaka witu nengelelia namba siamo na wakili tio ngubo yangi ni kwithwa andu aingi nitilikite kithakane pio tekalika kibinduni ni kwithwa namba isu tutena sio sia maofisi asuma utandithia waithaka wakili wese kwithia ni watu nengelelia no tete mwithukiesya maybe ukenda kota plot wake maybe we wote we masaku malili kithaka kio makweni nikisio ni wathowe na ni obisio kana bado no atelewe ni obisio
kukwata muthowi nikenda india kata ofisi uyu wina maofisa mawakili na surveyor na wina withukumana bado na maofisi malance nikenda withi aki ya mutho na muthocia ni akwatikana namba cia ofisi u ni 07 98 14 78 99 0798 yes 14 78 99 yes mwithikisani ndoti muonza kenda nana imwina muonza nana kenda kenda ikala nana mbenu mwithikisia kautethia 0798 14 78 99 0798 14 78 99 namba simu thikisia ikautethia tuikatika ndatika cia kwanza simu cia muthia cia kilungu kitu cha sila wakatikati na tuiminukilelia o ingi ningwithi wandiko nengelelio namba su nikenda withie ndu na muno woni wa mukambalo munene wa mukirara ithi tuichonjo na gua mukata mukaneta kiundu ane kwe muwa asante ni sila iwe angolile munene oyu mwene kithekane ukila akatea mambozi ele bana akatea mambozi ele ola kizamba yoka kuwae komo wa mwiso na kieli kangubutanizio na kilo mono kwenda taito ndi yaja ile kwikala na weva na mwene kithekane watecha apela na uma ugethi abalande weni botewe nibondewe na bakatewa mundu ungi na monde na andu megitumi na wewe ta mundu kanini we keva uyu na wo wakaya ka umwe kaya kakamwe katewa andu atatu mwene kiveka cha yake kumi na mbozi umo weka 5 ungio weka 4 na kizamba atewe komwe na kili kanguza nizio taito ndi kitu nitao ndo tone kuma 3 kana no ile mwe ya mwene. Aya, asante sana wakili. Kila mundu na netukise mwetukisyoso nikana pesiala yake othoweta kila mundu nwisibala wake othoweta kila kichalite ni mundu wa matethi ama transfer kila mundu akwate taito yake kwatiania na shiela wathowie kwatiania na shiela othoweta waeka 5 akwate taito ndidi yaeka 5 waeka 4 akwate taito ndidi yaeka 4 na waeke mwe aikwata taito yaeke mwe isu ni right ya mwene kithaka olona tesa ni akia mundu la wonthe othoweta bu na kamina thoa wake ndio ni tukende mundu undu nego mwithukesia asia maybe we kitumi kana otekitumi kila mundu onthe kitumi na mali la yake onthe wilo the kitumi na ile tonengwa ndaia kwa etha no ekomwe kana na ketha ni nusu eka alite kunyu hata ito ya mpupage na lamena eka 5 kana 4 na mama yuni kwa maikwata taito sio aya NFM low yes je wakili ando ni nyingi ninaketheka ina lavu nenda kuje umundi twaje mutumia ne kwenda utakiteka kwa thengia simwezi yagu ikwacha hii twaje mundu mutumia nenda utakiteka inene lavu na giteka ne wezi aguli ando alange ma family members majiti kila ayuti kamba we mota wedi we mutu okola mbusio nenda no kinapa muibo yanga waja kiteka na muyiti kila na we atena ngozi wene kiteka lakini we na ngozi we ya usaidi na yu oyuka muti oyaja nona ateke kiteka akiteka ni chagu ndo kwenda okundu yumondo uju we kiteka na ai ngozi changale no ingi au hiyo na mwene kiteka meli Sikio ndio jambo la sikira akida. Haya, wakili. Ela mundu kuthoa kitheka. No seo. Akathoa kitheka kwa nzila ya elite. Nikendo kevya ndene kiambia sia kibandu. Na ndothi asika mutethia.
tho wakitheko indawe pesa nini si pesa mbingi yu ni diwo ngilisia kumana kana miongo kana milioni cia nondu wiki bandu be makwani kana bandu mokati nda muikusani nondu mwakusania ukethia ndo patumia na muwola wailite etha no tho wakitheka ukianzia la yailite netha maybe no ta kwanzia la yailite nikenda wepuka na makwani mundu ula ukwenda tho wakitheka maybe kana kwenda ota na mbela na nengane ni umutethesi akeke wakintu tuketa due diligence nikenda ukethia thani pandu pena ngusanisio ni wa device wa ewa ba ekanapo pa no tho no kwanda taito metuki pa maybe thani kwenda kiambia sia etela mambe ka process na nikenda umaibe sindusi ya muthembo cionde nundu pena atala mesime yao na maundu makoneti theka cionde yes wakili ndeto yaku ya muthia kilungu kitu cha sila wakate ndeto yako ya muthia ni kuishi mwithukia wonde chumwa chusutu ni wathimo na ndi lilikanya mwithukia sienge ethani maundu maybe meko ni theka ati yanzia la yailite ndukate yakithaka kilavu ndukate kitena ngusi ndukale ka due diligence nethe patonekana ndu maofisa mekuyu kuyandu masomete na meredi kutethea siandu maini for katika hii transaction idi nikenda transaction ilo kwenda wikuna withia yonde ya kuna kwanzia la elite aya mwithugisi about patwa kila ngithilo kiokoni cha muthanani wa umuthi wakili witu ando ni nyingi wakili ndi uboya o ingi wa kwata mwana muthanani wa kwambelelia ni wewe twina maundu maingi uke twendesio bala twabicha